Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, namuntlha ta hakelo la hi Boy Sevenza na mahemu ya nga kona mani, hey, yo chavisa swinene. Yeah, and then makumu of course ta hi hetelela about the animal hi nga ta hi khe linkan na wedding ya kokwani Fonyonyo nakona still swi ta kha swi fambisana Boy Sevenza and stuffs like that. So no loko na ha ri ku scrolleni on TikTok ni fika ni hlangana ngwenya yin'wana kwala yi nga fika yi vavisiwa hikuva Boy Sevenza very a ri ka ti-beef kwani van'wana swa va vavisa very Deiza bomba yi nga fika yi ta na hungu ro karhi kwala hi yingisile mari na ku yi na nhlamba yena mari ni ta yi khata vanhu borha ngopfu vanhu vo loko munhu a vula a katsa nhlamba swi nyangatsa ngopfu me yes yes hi le ka Boy Sevenza wa swi tiva na wehe ku ri why u suke kaya u ya eJoni a wu nga sukangi kahle loko u fikela Soweto timhaka ta wena ti tiveke khale ku za u suke kaya hi rivilo hi ku tsutsuma i chava a wu chava yini loko u fika le Soweto u fika ka luya wa mfundhisi luya ku a ku hlambisa va ta kota ku rivala le kaya le ku leswi u nga swi endla yini na yini ku hava na un'we wa ku tlela na mutswari wa yena kumbe munhu wa ku ripa mutswari wa yena a heta va kahle phela u va kahle u nge vi kahle we makumu wona ke tani u hlata nga kupongorelo ra yini loko tinhlamba teto za u ti vulavula straight u nga kanakani mfana me a wa swi tiva na we leswiya swo mi ta ripa lomu malayinini mi ripa vatswari mi balekela Joni hi swo swi mi endlaku mi penga leswi phela se u penga Boy Sevenza me a ni ku xava mbuti n'wananga u tlhelela na yo kaya u yimbexe xiketi wa kombela ku khomeriwa mi tlhava le ka n'wele kumbe va nga ku rivalela mara bawe a va nge ku rivaleli leswi nga swi endla bawe va nge ku rivaleli ha swoko swi na hlamba ngopfu but hey no vona yi ri ku trendeni hansi hi ta report mara tani hi khatakhatini a yi bed ngopfu va munhu a yi edita ya kota ku va yi editeka and stuffs kwala Sevenza boy bafana u nga kwati mani u nga kwati bafana mani wa vona video liya yi nga humesiwa hi masipala voice note liya ya madala luya we luya a vulavula timhaka luya madala luya u n'wi twile ku mfana loyi wa penga mani i sukela kaya wati mfana me swi ti komba vari ku ri wehe kahle wene madala luya bava wehe i swi tive kahle ku u nga suka u rape nsati wa mehe i rape mhana wehe kam i famba ya Joni na nde i ya kuma mapostola hi mhaka ku mpostola ku ri va ta kota ku hlambisa swiwacho va ku hlambisa ku basa mara stile a wu basi u ta basa njhani mfana me mhaka ya tele i mabadi ya ku landzelelaku ni kombela un'we ka Gaza loyi a nga ta kota ku ni rhumela that video na yi lava video liya ndzani ku video that voice note ya va papa Boy Sevenza ni la ku yi twa kahle me ni la ku yi yingisela kahle ni tlhela ni ta mi byela xi ti endla miprofita lexi n'we mi ya ka Boy Sevenza mi yela ku hlambisiwa swiwa nchumu Boy Sevenza ku na nchumu la n'wi endlaku Boy Sevenza xa yehe na ku gangisa nga swi koti xa yehe ku va ku teka magelegele a veka ndlwini a kunene happy inside a ku na gelegele ra ku va happy ri tekiwe Boy Sevenza wa rhasa wa rhuketela rhuketela na mhana yehe mi ta n'wi kota n'wina na hi ku Boy Sevenza rhuketela na baya so Boy Sevenza mina loko lava mina ni ta ehlela kwale kaya me ni ta kwale kaya le mundzuku ni famba na helele ya le kaya le na Manzanction ya le kaya le ya vulavula na madala straight u ta yi twa voice note leyi nga ta yi humesa hi madala ya wena na nde i ku mina wati ni xikandra xa AIDS mina byela vanhu ku wena u pfuna vanhu i pfune mani wena munhu wa ku pfuna munhu a nga kota ku tlhela suka a ya kombela ku pfuniwa tolweni vhiki ra ku hela a wu ri na drop a wu jikajika Freedom Park hinkwavo bohi thawula
hi ku teka na nde loko u ya le ka manthandi ya ku dyeni ka swakudya a hi le ku langutana ndze i bohe thawula i hangama milenge va ku be drop se nsati yoloyo wa swona ku tshamela thyaka tana haleni hi ta ku byela swin'wanyana boy Sebenzong timhaka ta we ti ta tiko ta hi karata ivi ta hi karharisa mimoyeni hi karhele hi tona swa we sweswi ku va ku tshamela ingenji yeleyi u nga yi kuma hi mhaka swiwacho swi ku pfunile ku ri u kota ku yi khoma vakokwani Chauke loko va endla leswi va wrong Gagashi loko a xava bazi a wu na mali we loko u xava BM ya ku chayisa u yi bodulurisa u sola hi mani a ku na laha ku solaka na hina hi ri congratulation. So boy Sebenzong, of course we are respond. Unfortunately, a yi vekeleki leswo layini yin'wana na yin'wana ku na nhlamba like a yi vekeleki guys. A yi vekeleki swanguya leswo antswani kha ni yingisela nyana ha kota ku hetsa but ka boy Sebenzong a swi vekeleki i vula lexi already se ku na nhlamba so like unfortunately mara mhaka yaleyo yi nga ku trending swinene a nga fikela yona boy Sebenzong i mhangu leyi nga ku trending leswi ni nga swi vurisaka xiswo sweswo and stuff like that wa kha wa respond hi nhlamba unfortunately a swi repoteki hi ngo hi tsemisa sweswo and stuffs like that. Yeah, so previous mga mishon of course I reported in General Gwavulan yi kha yi rile hikuva yi nga invitiwanga hi kokwani Mfonyonyo le ka mutswado vhele a ku ri na ti-list leti a ti ri kona and stuff like that so apparently even the animal a nga ri kona boy Sebenzong i kota ku va a hi ripotela yona mhaka leyi ndiri u languta list a swi tikomba a nga ri kona ku nga tsaliwa ku the animal laha a ni se a tirhiselo rin'wana vito but loyi languta list a nga ri kona ku hava vito ri nga tsaliwa ku the animal laha sure. Kasi na the animal a va nga yangi the animal mara kokwani lavaya a va kahle lavaya kokwani lavaya a va kahle the animal letiya di nga sasekisa ndhawu liya di tlhe di nga yi va tlhe va nga di nyiki na xitulu the animal papa kahle mi control-wa hi madevhele kiloni madevhele ma mi control ngopfu va detwisa a va nga yangi va detwisa lowun'wana loyi a ni ri leyelo loyi pfuka ya Joburg leyi va n'wi dzudzanaki lowu va n'wi dzudzilaki lowu yeah wa loko vuriwa yena ni Gwavulan a joyina swilo swa ti-march and stuff se ri boy Sebenzong xi ri kusuka malaki ya yena loko a joyina swilo leswiya ku byeli u nga joyini swa madevhele a va nga ta ku rhamba lexi hi ku byeli u nga joyini swa madevhele a va nga ta ku rhamba wena va ku dzudzilaki tshama u le phaneleni lowu tshama se u kha hosta tilayiti ami ka match emachayini ho pfumala vanhu vo va seketeka swa timachini ho penga nga ta sekete xigevenga lexi a xi tiva xigevenga lexi a swi ku mi byela hayi already pasta yi jikeriwe khale ha ta update yi jikeriwini ha ghiyazi laha yi le ku twiweni at all se yi vuliwa na xigevenga i rivele mali ya nga tlhaveriwa vo ti dyela nkarhi kahle swilo a swi ri inevitable ku landzisa hi switoko swo boho swi humelela swi humelerile xi jike kambe boy Sebenzong weve byeli nchumu we va ku bihlahla wa na peni kwala nga kona ko tirha ku rasa hi swilo swa vanhu u na yini wa nchumu we wo tikiwa hi tinyama wa nchumu ha ku lo General Gwavulan kwala ku yi tekiwa hi tinyama a xa bayiza leswi wa nchumu we mara mi vi rhongo laya n'wina kokwani vo wa hehla ka sinye mi vi rhongo mi tsandzeka ku rhamba the animal mi tsandzeka ku rhamba loyi va the twinsa baba lava na sele lawa hayi a va chaka mhaka ta vo xitokofela mi ta swi kota ku joyina switokofela van'wanyana u za u siya na the animal tengwenya xisele ya xi ku rhandza ngopfu rhandziwa a va nga xi siyangu u na sele a ni the animal beda khongela the animal lava detwisa ma khongela ma nga ta vo khuwani leri nga le ndzeni ka yindlu u na mbita wena humesa mbita ya ngata yana kasi kona the animal byi tirhe ngopfu swinene lomu kha mi vona le ka exterior le handle le like the pavement and also that nga ku yena i shade ne hi ndo di nga endla mintirho liya swi saseka swinene shade ya mi hi vona ku na ti-pavement laha hansi laha
a ku ri dyona dyiwela ka that project khadi yi rhangela and stuff like that. So kona hey a hi tivi ku a vo extrude or dyo ala ku ya na do na security company kumbexana ku nge vi ku na issue yale a ni tivi hikuva ni ma swi tivi na a ku vona ti-problem nyana mahosi nkarhinyana wun'wana a ni tivi kumbexana a ku ri mhaka ta sweswo or kanjhani or a dyi nga invite-wangi completely na tin'wana ta ti-aspects leti hi nga ti na ximarila a yi na ku a yi pawulekeni ho ni landzela ya le thesinyana ku basini nyana la ya as you can see laha loko se ku ri kahle hele ku ri clean kahle as you can see no dyi tirhi ndzeni mali ya le pavement yi na order kahle as mi swi vonaku no ku tirhiwe swinene ku tirheni swinene so a reds ya tikanyana yona ya tikanyana so kokwani loko munhu a nga vulavuli swa hluphanyana swi kahle loko munhu ku na mhaka yo karhi a ta ti vulavulela you see swi kahle a ta ti vulavulela munhu swi ni ku hala a yi komba ngo movha leswi okay swi kahle munhu a ti vulavula loko mi ya loko we swi hetelela swi borheni because the end man na yena defense ku na vanhu lava n'wi rhandzaka munhu loyi a nga duma you see so loko a ta vulavula the end man u kota ku twisa ku what's happening on his side why a nga ri kona a swi ta saseka nyana loko sweswo a zuma ku maybe a vona ku na mahosi bounces na va na security na yena security maybe or maybe a ye kun'wana as swi humelelaka hi swi nga swi vona vhele na vo gaza boxa va nga ri kona gaza boxa na yena u kombise timhaka to a ye kun'wana ku na swin'wana a hlangana swona loko ni kha ni yingisela ka podcast ya vona kombisa ku a hlangana swin'wana se a swi koteka ngo a ya swa emergency stuff so a ngo wa ala a swi tsakeli nkuta ku vhele ti-emergency ta humelela and stuff so a ri hedzi leswi loko ri amukeza subscribe endla kombela mi tika subscribe beburiwa mi kha mi chana swi ma khaya ene tinsimu ta n'wina ti tsakisa ku tinsimu ta n'wina munhu ka cinanga bani swi dya mali semba kuseni handle ka sweswo mi ri mi beburiwa mi ri ku chayeni na mi tlhela swi ma chana ku dya kahle moyena leswi ku pfuna a loko mi khala doko mamitsauke masiku bya matahanda ni vana ta hlamusela kahle sweswo vutomi bya masiku lawa bya matahanda ni vutomi bya masiku lawa munhu makuma a teta a ri na na ndlopfu a ri n'wana ntsongo se hi leswi nga na mani swi dya mali hi leswo phela ka mina na vota rhulani mi khala bya mina se ku vula ku na he rhulani loko mi sungula ku chaya a nga si a nga ri kona a nga ri kona ka hi chaya ku chayela ndhawu mi hleketa na kale ra gova ri cinyele tava a ni ri tivi mi vona ku riba swi toko se mina ni tsakisiwango se mi ka album ya vona ni tsakisiwa ngopfu magidimbirhi hi ta hela misava hi lova Because you can go, but don't say it's